Sibonga nje ithuba lokuthi siphinde sibe la eKlipgat bathi seKlipgat sofa sonke eNorthwest la sikhona esivashelelani kumila printer buko Mkhulu Shobel'khulu kanjani Mkhulu siyaphila khehla ninjani nayi kuyintokozo ukuthi siyaphila nje kuyintokozo enkulu ukuthi namhlanje nasokwazi ukuthi sikhulume la ngodaba engicathi libaleka kakhulu elithinta abantu abaningi ngoba udaba eselithintayo lithinta umuntu wesifazane liyamthinta futhi nowesilisa ngoba liyam affect noma ngathiwa umuntu kakhulu bandakanya umuntu wesifazane kodwa nomuntu wesilisa egcineni liyamthinta yabo ngifuna sibheke la udaba lwe-abortion abantu abaningi i-abortion bayayenza and abortion eSouth Africa semthethweni kodwa ke siyazi ukuthi ke spiritually inemphumela yabo asibheke mhlawumbe ngokolwazi lweni njalo lapha nje ukuthi nangoku umuntu useyenzile abortion noma uhlelo ukuyenza ikuphi angakulindela empilweni yakhe asibonge Pastor Winningi lesihloko siyangithinta kakhulu uma ukhuluma ngolwimi ngendaba yeabortion noma ukukhishwa kwesisu ngoba iningi labantu uthola ukuthi bahlabezana nenhlupheko enkulu empilweni zabo abanye uthola ukuthi abasatholi ingane abanye bayalwa nabalingani abanye baxoshwe emsebenzini umuntu angenzanga lutho ngisho noma esethiwe aphila akawini lutho ngoba kusuke sekuba nentukuthelo ethile eseyivela kwelamathongo ngesizathu sokuthi umuntu usuke wenza isigameko sokuthi ekhiphe isisu omunye ke Pastor Winningi usikhipha azi isisu ngezizathu zakhe singeke sayibheka ngenye indlela kodwa usuke na ebheke okuthile bese yasikhipha kube khona umuntu okhulelwayo angazi nokuthi uke wakhulelwa nokuthi futhi uke wakhipha isisu kanjani na ngoba lo muntu uthola ukuthi uyakhulelwa ukukhulelwa kwakhe ke lo muntu loyo ke bese uthola ukuthi ehlushwa isisu mhlambe simphathe kabi isisu mase sihleli kuyena akazi ethathe mhlambe imithethize noma amahepsatize njengomahlabe kufeni kanjena noma athathe mhlambe ama laxatives ethi usebenzisa isisu ke bese sesiyaphuma ke isisu usephaphama sekunama sign we-abortions imaphi ke ama signs we-abortions uyangizwa esikhathini esiningi uma umuntu enze i-abortion sekuvela manje amabhadi kuyena noma sekuvela amathunzi amnyama uthola umuntu eba nenhliziyo encane kumlingani wakhe ngesinye isikhathi uthola ukuthi lo muntu wakumuntu wesifazane uthola ukuthi nasucansini akasayi kahle sekuqala kuba nama breakathile ahalela umuntu wakhe mhlawumbe umekuthi umesondela ezwe eminyanya kakhulu uthola ukuthi esikhathini esiningi lo muntu lona ufikelwa sengathi akakhala ngoba ukhumbula ukuthi phela akayikhalelanga ingane njengomuntu oyewahamba emhlabeni akhipha isililo ufikelwa ukukhala lo muntu ziya ngokuhlukahlukana ngoba la sikhuluma ngento ewumoya ophakathi lo odala lento esibiza ngokuthi isinyama uba nesinyama esingasuki phansi uma seyakithi naka abalaphi bendabuko noma yakubathandaza sebayibamba ukuthi hayi lapha sibona isimo sengane yadlule emhlabeni cabanga ke lo muntu akakwazi lokho uqala nje ukuzwa nqa empilweni yakhe nakho ke sekuyavela ke soyiba nomthelelo omubi ke kanjalo ngoba manje isimoshela impilo lento yokuthi uke wakhipha isisu okay so into evezayo la ukuthi abantu balahlelwa ingane omunye intentionally ngokuthi mhlawumbe anqume nje decide ukwenza abortion kodwa omunye ama herbs angawasebenzisa nemithi ayilanda mekhamisa angayisebenzisa engayenza ukuthi isisu siphume siphuphume kodwa vele kuyisandla sakhe noma inengazi yabona so kodwa igcineni futhi noma ngathi i-abortion isemthethweni eSouth Africa but kwelamathongo ayikho emthethweni ngoba ayamukelekile ngale kwelamathongo so okwenza ukuthi ithongo lalomuntu loyo ligcine selithukuthela ababe namabhadi izinto eziningi zingashangashanga nempilo yakhe so asesithi ke nangoke usekwenzile lokho nina ningakwazi ukumsiza mhlawumbe ukuthi lesinyama lamabhadi lamathunzi niwasuse kuyena mhlawumbe yebo cha umuntu onjalo uyasizakala Pastor Winningi kodwa ngifuna ukuthi ngiyibeke iqonde umuntu onjalo kumele encedwe ekhaya kubo
uyangizwa ukuthi ngithini ngoba lo muntu loyo phela ingane lena eyakubo yamathongo wakubo lengane idalwa zakubo ngokomthetho kumele eyogezwa umuntu omdala ekhaya kodwa akamgezi nje ngoba uma umgeza nje usuku usugeza isinyama noma amathunzi amnyama ambethe kumele kubukwe ukuthi ingane yona ukuze ibangela amathunzi amnyama yini leyifunayo kulula ke Pastor Winnie ingane lena iveza intukuthelo bese iphumela ngaphandle ngamathunzi amnyama lengane kudingeka ukuthi ikhanyiselwe ibani yenzelwe iladi lapho kuyothethwa khona namathongo kuxoliswe kulesigameko esayenzakala ngoba uthukuthelise amathongo kanye nezithunywa isithunywa esithile esisibiza ngokuthi uma isithunywa sikaminzi angel ebizwa ngokuthi uma okuyiyona irresponsible for ukufoma umntwana phakathi esiswini sikamama nayo isithukuthele wathukuthela namathongo kuyimoya yakubo yabantu abangasekho kumele kiwe emsamo lesiyazi njenge-altar lomndeni kuyoshwelezwa khona kuqala bese ke kuba nelati kukhulunyiswe lengane inikezwe igama kanjalo bese ke khona ke kuyobelethiswa uma kwese ukuthi masexualezile ngalesilwane bese kugezwa ibala kusho ukuthi kanjalo ke sekugezwa ulaka lwamathongo ngoba uthukuthelise leyo mimoya bese ke kuyabuya ke lapho ke umuntu kumele ethole imithi uma kuumuntu wesifazane mele ethole imithi ehlanganisiwe kuyinhlanganisela zembiza lezi uma sehlangene yonke imithi sithi imbiza yabafelokazi ethole amakhathakhatha thizeni ayofutha ngawaphalaze ngawo esuse manje lesinyama esiyinsila yentukuthelo yomntwana mase secedile ke bese ke kulapho ke eseya kuphike esekuyobelethiswa umphefumulo wengane ngomphefumulo wengane kumele ubelethiwe bese ke uyagezwa lo mphefumulo wengane khona kuzageza yena then ngizolo hayi le abayenzayo abantu usho ngamanye amazwi hayi le ama shortcut uthi umuntu uthayo ngoba ngathi wenza miscarriage umthandazo uthi useyamthatha umuntu usela emfuleni nje umfaka ambhava ngamanzi baba amanzi uthi hayi sogeziwe ijulile lento ngoba ithinta nezidalwa ithinta umsamo ithinta amathongo hayi nje ukuthi uye lapha kumthandaza ahambe nawe emfuleni lapha nahlathatha inkukhu lapha nakudeze shiswe inyama nobabili ungasholezanga kuyidalwa lezi ezazikwembethe ezazikuphela umntwana yayibona futhi uthina cha hayi ake si shortcut leyo akujulwe kuze umuntu okay asibheke kanje yini lebangela ukuthi umuntu mesegeziwe aqhubeke amabhadi emlandeni mathaya ukuthi hayi lokuvela lento le shuthi mhlawumbe iyaxhumana nali ama shortcut awuyibeke dokotela hayi cha iwona mkhulu ngiyacabanga ukuthi esikhathini samanje sinenkinga yokwelapha sibaningi siyinyanga kodwa abaningi futhi abantu abakhala ngathi ukuthi asibenzelanga kahle kuyiqiniso esingeke size siliphikise kunezindlela zokulungisa izimo ezithile ithi ngenze kanjena Pastor Winning uyabona isinyama lesi umuntu esimoembethe sisukela somewhere sine root cause i-root cause kube abortion and le abortion kusuke kuthukuthela umoya wengane ngaphakathi odinga attention asikwazi ukubheka umama nobaba sithi bona sibalungisele kodwa singalungiseli amathongo isithunywa lesi singengisibiza ngokuthi uma isithunywa sikamenzi esifoma lengane bese kulungiselwa yona lengane ukuthi ikhanyiselwe indlela ikhishwe lengane umoya wayo belethwe kuphume kahle kuhlambulukwe kulengane umama esho ukuthi mntanami sibanibani ngangisesikolweni ngaba nenhloni zokuthi ngiyobe ngiphoqa abazali bami ngase ngithatha isinqumo sokuhlukanisa nenyama yakho njengoba umoya wakho sengukhipha namhlanje wena sibanibani ekhulume nalengane ehlambuluke ecela intethelelo bese ke isiyagezwa lengane uyangizwa ke ngensipho yabantu abadala bese ke ukuthi kuphume lolaka bese iyasuka ke lengane isinikelelwa kwabantu abadala naye bese ayageza ngikuzwile Pastor Winning ukhuluma ngokuthi uthola ukuthi umuntu uyamthatha umuntu umisa kuphi emfuleni uyamgeza ngani ngeinkukhu ngoba egeza ini ethugeza ingane asisilungiseke spelling lapho akwaze kwaba esintwini sakithi ukusukela Cape to Cairo lapho umuntu ethe hamba emhlabeni bese hanjiswa ngenkukhu
inkukhu ayiwenzi umsebenzi lento esikhuluma ngayo la sikhuluma ngeimbuzi ngisho noma uyogeza ibala lemsamo kusebenza imbuzi noma usuhamba ulungisela lengane kuwena emzimbeni nawe kusebenza imbuzi kukhona esikuthatha esilwaneni esiyimbuzi ngoba iyona into ethetha idlozi ezokwazi ukuthintisana nomuntu nedlozi siyiphetha ngokuthi kusho ukuthi wena dokotela asivume lokuthi kahle abantu ufuna bafundise ukuthi i-contract namathomo isayinwa ngale noma kuthethwa amacala imbuzi noma kwenzwani yona silwane le nje kwakweyinkukhu kwamela nto lamthu lapha akusingiyo kahle sekwenza isenza nje akusingiyo dokotela kusho njalo ngisho njalo masenze isinkukhu sisuke nje sibambisa nje kahle isilwane esithintana nedlozi iyona le eyimbuzi Mkhulu isilwane engasho ngingananazi ukuthi isona isilwane sedlozi ngoba ngisho nasebhusha awusitholi asidalwelanga for i-consumption yesale ngoba imbuzi ibola isefrijini ngoba idaleleke ukuthi imbuzi ayithintani nani nezinto zomsamo sihlaba Friday Sunday kumele ibiphelile uma uyithatha wena uyihlalisa insuku ezithile uyomangala ibola iphakathi ngoba idaleke ngesizathu sokuthi yokhuluma nani neyidalwa iyonani hayi siyabonga uzwile ke mbukeli le inkukhu lo olamthu labagijima nabo bamhlophe suwensabambisa usho into ongayenza uma uba uthulisa abantu abadala ukuthi bangaphakami ngolaka ngoba usahlela ukuthi uzobenzela kahle hayi ukuthi usuke sewugcinile nje hayi wena mase bekuthe nje mbamba ngalola mthuthu ayisekuphelile cha ulaka maluza ngamandla kuthathwe lenkukhu kuphuthunywe kuthiwe abantu abadala umntwana usalungisa uzoza naso isilwane sifanele injalo asiphethe abakuthinte nikwazi ukuthi beluleke uma befuna ukuhlangana nomkhulu ngitholakala ku WhatsApp nje uwodwa wenza ama bookings ku WhatsApp inamba ithi 0729128255 ngiyatholakala ke inkundleni zokuxhumana ko YouTube ezethonga nomsamo TV ngiphinde futhi ngitholakale ku TikTok ku ezethonga nomsamo uma bangilandela kwa Facebook ke bayongithola ku Shobel'khulu Institute for Spiritual Healing kulapho ke imfundiso eningi sibeka khona nalapha ke ku Netflix ngikhona ke ningangithola nakhona siyabonga